Parikubatizala mapungo a SABC over Johannesburg 3 mapungo maurwani nga chino chipinga. Wazirapo bujia cheo ya pulusa babjiwa mgodi basiyo mrayoni beba haedzea nga ngomu mgodini. Na msimbu dubala ripasi la urwazi ya Sugiri. We have resumed operations, especially the processing of cargo to the Mozambican side. Mukano walibombo wovulera malori. We have been speaking about this, that the SAFA NEC in itself is dysfunctional. President wa SAFA Budeni Jordan Kati na bawale ngabo babili bobiswa nga baili. Da, ndinalonga mani mfandirani karajeni pasi. Minister wa muhasho wa mapulisa Bosenzo Mtunu Kati na bamiriri ba muhasho wa puliri ododera bupo Hostel Fontaine Sina Casgrove ndeni la Northwest Machero eziko danga mrao hamusi bazirapo bojia cheo ya pulisa babjiwa mgodi basiyo mrayoni beba haedzea nga ngumu mgodini mebigwe kwambori babjiwa mgodi basiyo mrayoni bazugiri zina na madana matano vanga ngumu mavuni naone bo haedzea. Opulusa batu batano bane bakombrerwa zogwa mukodini zwisio murayoni mukodini wa Stilfontein batu abo opulusa nga bazirapo apadofu 5 bebatenechezera ushuma basabone malamba opulusa batu bachikushimisa tambo wonga bo basina manda ova mukodini ngabone bane ngawambo osaba nazuliwa na madhi. Can confirm that we have registered an inquest to the death. We can confirm that the pathologists have arrived. Our detectives are also on the scene and necessary crime scene experts. We are in support of this particular operation. Kabatu batano bebapuluswa bararoba bashangon la Mozambique muti uvali Soto mutinde muzirapo wala Afrika chipembe na musi hoitwa na ofisi wa chitumbu cha mngobe ne babo haedzea wa mugodini batu abo bigwa uriwita bandolo mimwezi ya chivalo. Minister ngomu ofisi ya President wa Shango bukumbuzo nchabini bari mu buso aungadonekeza tuso kati kababji ba mgodi basiyo mrayoni beba haedzea ngomu murangani mapolisa kati na masore boratari la furo la operation vala mgodi mwezi wa perao la useza kwa polisa zitozo biwa mgodi nganda amrayo. Minister office na President bukumbuzo nchabini bari mu buso ongasikono tusa bachinyi bane waedzea mgodini. You want us to send help to criminals? You want us to send help to criminals, honestly? We're not sending help to criminals. We're going to smoke them out. They will come out. We're not sending help to criminals. Criminals are not to be helped. Criminals are to be persecuted. We didn't send them there. And they didn't go down there for the good benefit or good intentions of the Republic. So we can't help them. Those who want to help them, they must go and take the food down there. They will come out. We'll arrest them. Minister wadwafu wambanga plani za mvuso zitebelolo babana ngeba lazwi mune zirina mulimo. Muhasho wa burine wa local government kana cooperative government na traditional affairs uchikothusana na muhasho wa small business kana wa ramabindu batuku na interministerial committee ya disaster management bo gazeta bylaw yonoko thusa mi masipala kana ko mobilize mi masipala uri repatriani economy za mahaya bupo hashu na uri restopa hani kana repairisa hani zwa ramabindu kana bubindu zononga aziphaza shopo hune hasa kwetwa mulayoni ngauri bangwalisa ube mulayoni noita zi health inspection nga uraro nanga uraro vonchavini bari vadzirapo vala Mozambique vane vakuvilela ngamvelelo za khetho vatoita zvofanirawo. Mozambique una mulayo unosumbedza uri arali nisingofarira zvavudi nga dzi outcome dza dzikhetho niita mini zvezvo ari samuvusi wa South Africa ari support uvidziwa hadzi pfudzungule kana violence yonokoita ya Mozambique riri kavatu vote vasingofusheawo ngadzi provisional results za Mozambique kavatevere zvine mulayo wa Mozambique wari huitwe zvone udispute election. Dziulwana Nenjerere, SABC News.
Ba muhasho wa mutakalo vundu la Limpopo bari baguriswa ba futano chikuloni cha pasi cha Zumeri uponi handambi une awera giani bogirimisa babungironi ngamrawu hazine bakumbulori bangababola zulwa zinezo abana mulimo mwambiro wa mutakalo wonno shikwambana bari baguriswa abo bakowana zirapo bungironi ya Kentsani uregiani woshikwambana bari zingwa zirembedzwa marugana na chimo cha baguriswa abo zido dibadzwa ngabuya. Una dzangalelo lwane la wana mangwalo au rengisa zuliwa na zimune zikuloni katina tsina zikolo vunduni la Limpopo. MEC wa muhasho wa funza vunduni la ilo la Limpopo mabungo lirule Ramakanya boba na chipinga cha urabesa warengisi wa staratani vya batendero hapu urengisa sekondari ya litsepunge hamaja nda hapu lukwane. Muhasho wa perisanyelezo za warengisi wa staratani zikuloni he waita na weya ndira ntswa za uita kumbero kabarengisi aba. Vamuhasho wa pfunzo vundu la Limpopo bakhandwa yofelisa malwadze wanela woziliwani zikoloni mapiloni ya mwezi wafa wa chimedzi boimisa zo rengiswa ziliwa zikoloni nga chipinga icho bagutisa babili bolova kha zwine bakohumbulelwa rubola ziliwa zinozo vana mulimo bango banji boilapi watsumbadwa dzifana na dzawo bolovaho ngamraho la ziliwa za mulimo bamuhasho bari cheo iyo ndi malugana na ulingedzo utumbula ne bulwadze kana mulimo wabva hone bagudisa bashikolo chitihi kana zibili vunduni vana ziliwa luvili zikolo ni dvana duva ebege bafalaho bamuhasho bombo difaye yazo iledzo wa rengiswa ziliwa zikoloni apo bombo divisa mulayo wawita khumbelo za urengisa zikoloni namusi MC wa pfunzo vunduni la Limpopo mabungu lirule Ramakhanya botora mushumo urengisa ziliwa apo zikoloni uba hone hasho hapa sa timu ziko yoita uri nango remake sure uri baby vane bakorengisa ba pfesese uri ndingani zviliwa zvine bakodozvirengisa zvichifanira uva na expiry date ndingani zviliwa zvine bakozvirengisa zvichifanira usari zvidove zvive zviliwa zvine zvava zvokuna ndingani zviliwa zvine bakofanira kudozvirengisa richifanira uri dodzura rikozvicheka uyanga milayo varengisi vatakalira urengisa zviliwa vafanira usaina lingwaro la tshumelo ine vakodonekedza na vakhurumbusi ya xikolo chenecho vakhurumbusi dza zwikolo navo vana vudifundulelo ho lavelesa uswikelele ya thodeya na ndeme ya zwiliwa izo vamwe va mirado ya khurumbusi ubva kha zwikolo zwo fhambanana umona na vhupo ha mazha vo tanganedza milayo iyo miswa bangwe vanotsena risatse jachilongwe o nokera batho ba lebile e le ba 20 satse rena ba bangwe ba tswa kae gone jwale ge re ya go tlhokomela batho ba uwe ra ba registera ga botse ra lebelela le expiring date maphelo a bana ba rena a bolokegile. Yes, we will be checking all the expiry dates and then what they are selling. Are they doing things in the proper way? Are they following instructions? All things will be dealt with. Sorry form. Ngwana a kreile poison le ge ba ja ra tseba gore nante o ikreile go ma varengisi va ita khumbelo dza thanziela vari va kutakalela u ngambo dithoma na mushumo wavo rile ra sinyagelelwa kudu re tsa stokong ba re stopa ba re le skata le sa rekisha ka mo re tlo spenda bo ma 4000 for stock so wa bana ile aba mathata so no re thabile and re to rekisha re lukulugile wolo baba kudisa babili vunduni la Limpopo khaziwo zwibili zwo fhambananaho zwitumanywaho na mulimo ziliwani Vazirapo bahapa haune hava amatlalatsini na dorobo ya Polokwane vunduni la Limpopo vari boshushwa nga mpfu za vana babili vane bakohumbulori banga babola ziliwa zine zwaba na mulimo vana batano ba mudini mutii wa phaka khatihi na kuzwala kwabo kwa mingwezi mibili vodo gidimisala nguloni ngamrawu aula ziliwa zobikwa hene kwa ya nimba mulo bangala bubiri vana babili khabenebo ba mingwezi mibili khatihi na mingwa mibili vopedza boroba ngamrawu awara zisingana musi watanganizwa banguloni mwambiro wa muta wa Jack Parker vari volindela thodiso za forensic uri dzibviseri khagala chivange cha vukuma cha mpfu dza vana ava vari muta wa Jack wa vukuma nahone u ku bolo tanganedza tabe e tloga re tshwere gampe mo dipelong ja rena ene ke nagana gore a ka se be rena ba ga phaka fela South Africa ka moka e ka se ba tshwara gabotse maikutlo a rena tloga tshwenyegile kudu ka tabeuwa rena bele ka lapa to
thuso e nngwe le nngwe le nngwe le gore motho a leng gausi a ka kgona go tla gore thusa re kgona go boloka tlhogo tse pedi tse di šetseng di tlhokofetse. Batsolapo ba re ba šošea bokuma ka tšhoetše. Ene ke kule ke ferekana mo e le goreng re be re šetse re kule melaetša go tswa dikolong gore bana ba setlho ba sa reka dilo tša mo dispaza shopong. Marara le mo goreng be ba stopile basadi ba mo dikolong ba go rekiša mara dishopo tše tša batho basadi ba ba stoka mo bona a ba di emiša. Mamoro mapholisa vundu la Limpopo Brigadier Vuhlani Mabasa ba re ba kati na ṱhoḓisiso dza mpfumbili. Muhasho wa mutakalo vundu la Limpopo o khou khwaṱhisedza uri vhagudiswa vha 49 vha tshikolo tsha fhasi tsha Dzumeri vhuponi ha Ndambi hune ya wela Giyani vho iswa vhuongeloni nga murahu musi hu khou humbulwa uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo. Vhagudiswa ava vha khou ilafhiwa vhuongeloni ya Khensani ḓoroboni ya Giyani. Muṅwe munna wa ngei Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo ane khou tshila na vhulwadze ha swigiri u khou amba uri u ita nyonyoloso khathihi na u shumisa thekinoḽodzhi zwi khou mu thusa u kona u langa vhulwadze uho. Vho Nemson Pra vha ri nga u reila havho basigira zwo vha ita uri vha dzule vha kha tshiimo tshavhuḓi tsha mutakalo khathihi na u kona u langa vhulwadze havho ha swigiri. Nga nnḓa ha izwo vha shumisa mutshini une wa ṱola tshiimo tsha swigiri muvhilini wavho na musi ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa u tsivhudza vhathu nga vhulwadze ha swigiri vhune ha khou hulela vhukuma ḽifhasini. Vhane vha vha mureili wa dzibaisigiri afha ḽa Polokwane vha khou tshila na vhulwadze ha swigiri lwa miṅwaha i paḓaho 4. Vha ri nga kha nyonyoloso dzine vha dzi ita nga maanḓa u reila basigira vha ya kona u langa mutakalo wavho vha ḓiphina nga tshiimo tshavhuḓi tsha mutakalo. Using this CGM, I'll just show you it's a sensor that's connected onto my arm here, and the sensor lasts 2 weeks. You've got to pull it out every 2 weeks, put in a new one. And I find the sensor being so helpful because it's continuous glucose readings that you get on there while you are sleeping, while you are busy throughout the day. Voson Pra vha fhedza tshifhinga tshavho tshinzhi vhengeleni ḽavho fha ḽa Polokwane nahone a vha tendeli vhulwadze ha swigiri vhu tshi ima phanḓa kha vhutshilo havho. When I was diagnosed at 1991 at the age of 16, I was told not to be able to do any exercising because of type 1 diabetes. And it was a bit of a shock to me. Mufumakadzi wa Voson Pra vha ri vhathu vha no tshila na vhulwadze ha swigiri vha ṱoḓa thikhedzo ya vhathu vhane vha tshila navho. What I love the most about the fact that he has a CGM, which is a continuous glucose monitor, the patch that he wears on his arm, is that with that I actually get the alarms through a link-up app. So if his glucose goes low, his glucose goes high, it just gives me a bit of understanding of what he needs. Thoya Nangwa iri diabetes and well-being hei ya sedzesa kha u khwaṱhisa na u tsivhudza vhathu nga vhulwadze ha swigiri khathihi na maṅwe malwadze. The reason for it, especially on their feet, is because the sensation and the blood supply to their feet can be affected due to sugar diabetes for a long time. Vhadzangano ḽa mutakalo ḽifhasini vha ri vhathu vha paḓaho miḽioni dza maḓana mana fumbili vha na vhulwadze ha swigiri. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfha nga u hulela tshivhalo tsha vhana vha nyaluwo re fhasi nga mulandu wa u sa ḽa zwiḽiwa zwi re na pfushi u mona na shango. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Vha muhasho wa mutakalo vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na u hulela tshivhalo tsha vhana vha nyaluwo re fhasi nga mulandu wa u sa ḽa zwiḽiwa zwa pfushi u mona na shango. Vha ri zwi kwama kualutshele kwa vhana ava khathihi na mashumele avho tshikoloni. Thaidzo iyi i thoma musi vhana vha tshi kha ḓi vha mivhilini ya vhomme avho nga mulandu wa zwiḽiwa zwi si na pfushi. Sa nḓila ya u lwa na thaidzo iyi hu na muṱangano une wa khou thoma na musi une wa pfhi Courageous Action to End Stunting une wa khou farelwa Boxburg vhuponi ha Ekurhuleni. Musi tshivhalo tsha vhana vho lovhaho nga zwine ha khou humbulelwa uri vho ḽa zwiḽiwa zwi re na mulimo zwa u sa wana zwiḽiwa zwa pfushi kha vhana ndi zwine zwa khou rereswa nga hazwo zwa zwino. Izwi ndi nga murahu musi zwa vhana vhane vha vha na nyaluwo ya fhasi nga mulandu wa zwiḽiwa zwi si na pfushi zwi tshi khou vhilaedzisa. Stunting is a very serious issue in South Africa. In fact, it is more than a nutrition issue. It is a social justice and economic justice issue. We have over 1.5 million children in South Africa who are affected by this very serious condition.
of stunting. Stunting is a condition in which young children are too short for their age. Maḓuvha tshigidi a u thoma u bva musi ṅwana a tshi bebiwa ndi ane a pfhi ndi a ndeme kha nyaluwo ya vhana vha tshi kha ḓivha vhaṱuku. Muṅwe wa mufumakadzi vha ṱangana na khaedu iyi kha ṅwana wavho vho amba zwi tevhelaho. With my clinic checkups, they would normally tell me that I was going to get a low birth weight child because now the child was too tiny, hence I wasn't eating and the medication was making me more sick. Vana vhane vha bva miṱani shayaho ndi vhone vhane hapfi vha vhesa na tshivhalo tsha nṱhesa tsha u ṱangana na khaedu yi ya nyaluwo isi yavhuḓi nga u shaya zwiḽiwa zwa pfushi. The children who are stunted are sadly mainly disadvantaged black children because stunting is really a problem of poverty. The underlying cause of stunting is poverty. And sadly, it's also the same demographic of children who we see who are being impacted and dying from the recent food poisoning cases. Stunting remains a serious concern for the Department of Health and other stakeholders in the sector, especially following the findings of Human Science Research Council's Food and Nutrition Security Survey released earlier this year, which confirmed that the level of stunting in the country has increased from 27% to 28%. Muvhuso u kha nzudzanyo dza uri tshivhalo tsha vhana vhane vha sa wane zwiḽiwa zwa pfushi tshi vha tsho fhungudzea vhukuma nga ṅwaha gidi mbili furaru. Mukano wa Libombo wa dovha hafhu wa vulelwa malori a u endedza mihwalo. Uyu mukano wo valiwa vhege yo fhelaho nga Ḽavhuraru nga mulandu wa migwalabo shangoni ḽa Mozambique. Vhaofisiri vha shango iḽo ḽa Mozambique vha vhudza vhashumisani ngavho vha fhano Afrika Tshipembe uri vha tendele malori a tshi bva na u dzhena vhukati ha mashango aya mavhili. Malori e a vhofola mutuba mulapfu zwa zwino o tendelwa u pfukha mikano. Maṱiraka yao ḓi vhofola mutuba vhukati ha mashango mavhili. Vhareili vha malori vha khou vhiledziswa musi vha tshi dzhena kha ḽa Mozambique na ḽa Afrika Tshipembe. Tshiimo kha shango ḽa Mozambique tsho dzika nahone mikano yo vula ho khwaṱhiswa na maga a tsireledzo. Fhedzi zwo ralo vhadzulapo vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vha khou tsivhudza uri kha vha vhuimo dalela ḽa Mozambique sa vhunga tshiimo tshi sathu vhuyelela ngonani. We have resumed operations, especially the processing of cargo to the Mozambican side after they had confirmed to us that the situation had stabilized and therefore the corridor is ready to receive the export cargo from the South African side into Maputo. In terms of the processing of people, we just want to confirm that we are also continuing to process people, but the majority of the people we are processing are Mozambicans that are returning back to their country, as well as South Africans that are returning back to South Africa. On that basis, we would like to still discourage South Africans from going into Mozambique for holiday purposes, primarily because the situation still remains volatile. Tsireledzo mikanoni kha mashango aya mavhili yo khwaṱhiswa vhukuma. Izwi zwi khou tevhela zwe murangaphanḓa wa ḽihoro ḽianedzi Vho Venancio Mondlane vho ita khuwelelo ya migwalabo vhuponi ha dziḓoroboni khathihi na fhethu ha u dzhena na u bva kha iḽo shango u swika nga Ḽavhuṱanu. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hu na randa ya vhonalo ikulu ya nungo musi tshi vhambedza na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 26 cents, kana bondo ni 23 rands 18 cents, euro ni 19 rands 27 cents, kana pula ya Botswana ni 1 rand 32 cents. Niko phala GSE Inter. Kasvero za musuku ndi $2,560, platinum ndi $933, ngara oil singo kunekiswaho ndi $72.95 nga fagi. President wa dzangano la mutambo wa bola pano Afrika Tshipembe kana SAFA Vhodeni Jordan khathihi na vhaholelwa ngavho vhavhili vhane vha beli ya randa dza zwigidi zwa fumbili muthu muthihi nga khothe yo khetheaho ya vhutshinyi ha masheleni yo dzulaho ngei Palm Ridge vhubvaḓuvha ha Johannesburg.
Vorden Jordan amurano za mashireni vo Chronic Luyo na ramabindu vo Trevor Netlin vo Faro Mroba. Vatu aba bakulibana na mirandi ya buhura uchama china zvikoranda za milioni T,6 zoraro ukhombolori utovanga ngwaha kinibirifumina na kinibirifumaro vo Jordan vo shumisa za chimiswa ichi uitero dibuyedza. Dr. Jordan serves in the SAFA NEC, which holds everybody, including Dr. Jordan, to account. Groni works for SAFA. The NEC must hold him account, and the CEO. Now, these measures exist, but we have been speaking about this, that the SAFA NEC in itself is dysfunctional. That's why at this point, the person that should be explaining what happened formally is whoever is the chairperson of the finance committee to say what happened at the time. Was this matter ventilated? What we know is that Willie Muka said to the country openly that I tried to raise the matters with the SAFA NEC and it was not ventilated. It may very well be that it was because they wanted to allow the NPA to have a look. Kaizo zote ukatera utora kampani ya Cherezo na kampani ya uchimbiza mafungo nganda tendoro ya bodo zoraro vavigi bamrandu yu vakotoda chanda chamara chishuma usino titiswa nahone azatu bakagara Arabu Jordan vachidodirura mushumo. Aiwa uvakando ya kumunara na chigwada chivavirizi adowa madeko na budi ndende. Mateko na buti karimbu dirabere sanyimero ya mucho ya mateko na anamusi ba pumbi ba mucho be mateko na musu ko ubonera busuto sikati unanga kati pera busuto ubo buko ferekezo hapunanga mimwe ine ko ubuturanga buhari para pendera shango ya bupado atina na pala hospitalizwa debura karimbu safala chipembe karimbu dirabere soro machero hone lido chali manga chipumbe yote muzu shabere sanyimero ya mucho ya machero kutoba hapu ya sumba aiwa wakadivua huna makore otibao ya doba hapu ya pera pezia asimbura inotofike yobo kutoba hapu rabona ila ni muya kela yodine amanda para chipembe hashango dingazo richikutsibuza bazura porma tekwana anamosi kabara bere mvura ine dobechiko perekezonga madumbu atina musiroza kamangoma kamingwe mibundu aiwa ahuna mvura ine kubikwa machoro lichicha hapo kutoba hapo rabatsibuza ngamucho weto ophamana nazo ine dobechiko pisa bukuma ndi ula mucho uno the answer sia mataka chiko usanga uraro kabajere njere kari modili mona rabetse temperature za matekwana anamosi kari tomenga bundu lashu langeno Gauteng rabetse ngeno doroboni ya Johannesburg ne rakubona hone mucho udibukuma na pala Pretoria atina musiricha pala Vereeniging na pala Carletonville na hone aiwa rakubona mucho udibukuma unokubikwa matekwa namusi musirichi tsahaya ni bunila ni Limpopo turasa pala Thabazimbi atina pala Thoyandor kubona aiwa ndi mucho udibukuma Giyani atina pala Polokwane temperature zisabuti pala Mkopane na pala Pegasfort musiricha Mpumalanga na hone rakubona mucho udibukuma pala Mashishing Middelburg eMalahleni na pala Caroline Mkhondo na hone aiwa ndi mucho udibukuma matekwa namusi KwaZulu Natal na hone ndi pala temperature zakonye zashuka pala ka 30 Richards Bay 29 Durban 25 musiricha na Lord Charles kamangwe mavundu atina anofana pala Eastern Cape na ndikobona aiwa ngakadivona makolo otibao pezia moshil chitaba aiwa zi temperature zisabuti bukuma Western Cape no ndifalera bona hone mupiso ukarura hobukuma ndingazo wachikobona zi temperature zakonya zashuka pala ka 35 pala Langsberg atina musiricha pala Preferred House na hone wachikopisa bukuma tebura kapana hone aiwa lidoko chadura pala Granavon Calvin na pala Southern Uppington zakonya zi temperature zashuka pala ka 36 musiricha wasavunu la Free State na hone kobona aiwa na hosh ngakadivonga machero una makore otibao pezia musiricha zi temperature zanga masiari ditsabuti pala Bloemfontein atena pala Welkom Bothaville zidokonya zashuka pala ka 30 Sasolburg pala ni 27 Frankfurt na hone aiwa ndi 27 karimbo dirabere sa pala fundini la Northwest unena hone rakobona mucho buduchi kubikwa doroboni za pala Klerksdorp samsur kobona temperature zidokonya zashuka pala ka 28 atina Mahikeng na hone aiwa ndi 28 Tosca ndi 33 Vryburg ndi 31 atena pala Taung rakobona mucho buduchi unokubikwa madekona anamusiricha konya cha pala Rustenburg na hone aiwa kobona aiwa mucho buduchi uchikubikwa madekona namusi katihi na machero kabajire njere aiwa na hoshika kadivona makolo otibao pezia lidolo chitaba abarangana helino ndikomba komba kabe madekona bote